Talo falava, ala usu foi fi au mga ruenga o le nei tae au, o tātou talafou. Talata mua, ua toi ta tala i need whao masnonga toi whao au il polo kalame, o le maoto sa mua, vi ingo le atua mai sini au se talia, e pia no tau fia mai eini nei masina na tia nei. O le nei polo kalame, o lo whatau tai la fionga ia tole a fua sa ia tole a fua, ma ainu u ilinga noa sa vaina ea. Na tau fia mai whaamas nonga taluai, ina ua tangi isi tasi o li whasalau mai New Zealand, ia asi ata pia wau liko. O le sofarile na te anei, na au mai rifai ungur whaamas nonga whai tumalo, ina ia toi tatala i whaawa wina o le nei polo kalame, ilungu penga ta whailangi, ai usi tai pea ai ainga, e ara le de whaia na o polo kalame mo e kalesia, ma isi whaala putuputonga, ai tu mau pere tapu, ona whaatanoa te tai o le tua ngai, ia tula e pai ono takta sa ilele malie le ngoi. Whaatase manisi polo kalame tau polo kiki, whaapea se polo kalame, e toi a where suafa o leo lo tangi. Nisi o tala, o lo tunu mata ia pele atunuu, le whaono toi si tia i o le tau o soa un masina fowo yuni, ono tūlanga pangatia, o le tamau a inga lalangi, e a fua mai le tau o le vau Amerika, Iran mai Israelu. O le luova Yesu taluai, na tuina mai se lapata inga mai le whaltupe lalangi, le World Bank. E whaatatau le i le whaono tere ngese ai o te maa inga lalangi Pasifika, i le lua te se marivalu pasene, o ia fianga, e au fia i Samoa, o lapata ia fuen malo au whaatasi le UN. O le si tio le tau o loma o nanga, inflation, ia tunu tau atina e, ma le whaate se ma le lua pasene, i le tau sanga lua whelusun ma le lima, i le 5.2%, i le tau sanga 2.2 Onor si tio tau soa u, fe malanga inga, ma o loa mai fafo. E nisi o atunu al Pasifika, ua whatatia la tau fuafuanga alualu mamao, e wawe na tapena iei la tau tangata nu e pei o fiti, pei ta isa mo lava ia. E o mal taimi le nei, e leo iei lava se fuafuanga whatatia mai al malo, ina ia sa uni matapena i tanga tole atunuu. O le masina le nei o me, le na si ima walunga le tau o loa tau suau. Ma ia ofo iso se o loa i fale o loa, o si tio fo i ola tau tau. E pei ore kilo moa tasi, o fitu ta la 5 sene, i nisi o fale o loa, a o isi fale o loa, o walu ta la i kilo. E leo i loa taimi nei po le ase tu langa i o ina masina fo o yuni, i le tau o nei o loa, ai mese lava le suau. E ta tau na o atu le aso luas furma le valo i ulai o tau sanga le nei. Wa tau nuu mai sa moa nei le tō whaasi ata pio vauliko. Ina ia whatau nuu o le la tau wha amasnonga. E peo na ia tangi e whaasanga ia tō le fua sa ia tō le fua. Ma ai nuu ilinga noa sa vaina ea. O le whai ingo le nei wha amasnonga le aso wharaili rwa aso na te nei. Ina wa te ena le tau sanga siata. E whai mai New Zealand na mau. E wha o ngai au wala wha ono po nei. O le fina ngala le whamasnonga. E ta tau na malanga mai siata i Samoa nei. Ina ia mawhai e ono whatau nuu le nei whamasnonga. O le mata upu le nei o le ofisilia i pia nisi. I le whai e molianga. E whaasanga ia to le fua ma ai nuu. E le mtanga ruenga leo i Samoa nei. A o siata ino whamau i New Zealand. O to le a fua ma ai nuu. E no whamau i Ausitalia. Male la polo kalame. Na whai mai i Ausitalia. Ai molia e leo i Samoa nei. Tala muli, wa amata ona vevela ta penanga au wa amo fautasi ono. Hau ta pena tuai le tuunga fautasi a tuto tasi o le nei tau sanga. O re vai asana te nei. Na amata wa ai le amata ona whaifa atasi tau wanga niso fautasi mai ngā tai o whale ula. Se iau o mai le wa ai ngai tini e le tuunga o sisi ngā fua. E peono sila fia. Wa mai fono komiter tuunga fautasi. Ma wha amau tū mai ei. E nao le ono lava fautasi o le atau sini o tu unga o le nei tau sanga. E lua tu unga wa mai ona pasier komiti. O le tu unga mo mole asunga fua. Mo yuni. E whao ngai fo e la au Samoa. Mo fautasi ono. A o le tu unga muli le aso lulu tolo yuni. E nao le wha fautasi o le atau sini o ai. E whao ngai fo e sipuni. E leo manina ma le taimi le nei pe fia ni whailonga tupe. O ia tu unga lua.
o tatou telephone na o le nei tai au. Manu ia le aso.